mai o le a macha le tātou wha moe vi ia lava lau fiolo mātou tamā o le langi awa o lea foi wo toe ulu fale a fionga I sene toa I toe whaatau nuu o mātou tiute mo e totofi ai. Mātou tatalo le nganga whaaftai I le ola ma le malosi wa e foaina ia te mātou o le mawhauwhau manino ma le matala o mātou whenga iai I le tae au fau a se aso fau wa e wha popo I lo mātou wola. Mātou talo I lo walofa le tua whesoa ni mai. I le wha moe o le a mātou a mataina tala noaina foi o se wha moe nisi o tō fia le a fiona kovana a wā le wha moe mo le faltusi. Mātou wala au I lo walofa le tua wā lava tūlanga ma wha moe ngā uma o le a mātou whenga iai. Ia au whaatasi lau a fio e ala le nganga pa ia wa e awina mai mo mātou. Le tu aelo mātou tamā wha mangalo I mātou a wā e poto ala tangata a se se ia vea pea le maliuti ngā o lo mātou wali whaola I Yesu Keriso e wha mamama wha mangalo ai a mātou wang sala o le mātou wala au lea e ala ia Yesu. Amen. Whakalofa aku le mauka mamalu mal mawalunga I kupu mai wa kako whailoa ia I lingeki kai au fau. Le melea ia o lea o le a tātou saungi e wala au mwhawhailoa I foi I komiti tō fia o le whaletusi o Feleti Barstow wa mawhainga ngā maua mai so lātou a vangoa le nei tai au. Manatu e a e tanga I lau iau pepa o le vaenga le ngai mua a Lancelot Glodowski ma Faitulafono Seui Afalava e le o maua se avanoe e o mai ai wanga na ai le whaasalonga ngai a Dr. Ernest se o le whaiunga I a David Addison ia o la tau ia le manatu le la maua le avanoe e o mai ai le ilet le tai au o le melea ia wala watu ali komite sumaitung kua aku le lima o le whatalofa whawhailoa ia kufo I le komiti whawhoewa tō fia le a fionga le kovana ia o leo le a saungi atu le mamaluo o a fionga I sene toa ia tātou te tala noa fo ima a tōnu e wawenga maua se whaiunga ia ma se I whapasia uma ia o tō fia le a fionga le kovana mal fa lalo lava talua ia le o ilo le ia ule tulanga le o lo o ia masalo pe ko kasia nga ka le o ke lo kua
Ai, mā ngai ale. Saungo mai ma, whaelo mai lo suafa. Ia se mana mala mai fo ia. Ia fionga sentoa mai whaaralo lava whaptai. E whawhiloa ia tulepa ia ma le malu o tātou maota mawarunga nei a fio le fionga i le perstene a me se le sui perstene fio lo fionga tai fono a me se le pa ia ma le mamalu o ta mao atunu tai au manuia whaftai le alii ua mawhain tātou maua le nei tai au ma le fia whai au masui o mātou luma nei e whailoa tuai la o tua fionga ia mātou nei tangata mātou nei whapean whiwhilia le fionga kovana a wai an tātou komiti whafoi o le tātou whatusi utulei o lo i tūtamtau o lo i aia le sunga le fōmai ia David Addison o lo i tuanga vale pito lava i o lo i aia le sunga ia Lancelot L ia so mai ai ia le tamaitai fōmai ia Dr. Salote Aoelua-Fanene ia mautafa nei ia lo i aia tamaitai le sui whatonu ia Aitofi Lomu ia malo nei tangata o Ernest Seiuli ia o mātou nei mo tātou komiti whafoi o le library ia whaftai lava molo o amnoa. Whaftai. Ia. Lewa. Whafonga le malole o le fono. O sentoa. Mo seisi e fia. Whaisanga fisili a ngā ire. Komiti whafoewa. Tō fia le nei tai au. Ia, leo fionga ai, ia tongiola. Ai seisi o tau o loo iai nei il komiti lea. Mai tau sanga o tūna. I le teimi nei, ia loo ia loo nei tangata, ia ma le sunga i le sui whatonu ia Aitofi Lomu, ia ma tamaita ia whaailoa, Afalava, ia ele whaatasi mai o nolo o ia tunu i whafu. E nofo i nei pe nofo mau i whafu. O ia whainga luenga i le kolisi, ia o whailona luna livi o loanga i whafu. Ia, e masanin whao ngai o tō uma ai a library. E masani na whaonga, ia o te reirua li si vaenga leia, ia o te tali atu. Ia whasoro mai lai o... Yeah. Are you a regular user of the Feleti Barstow library, sir? Yes, I'm a user of the library since it opened. I'm sorry, I can... Thank you very much for the question and the opportunity to answer. I've been a user of the library since it opened. Have you been living in American Samoa that long? 30 years, sir. What have you been doing here on the island? I've been serving the community as the manager of archaeology program at ASPA. I see. I don't see a tattoo on you, so typically a Palangi that lives here that many years would have a tattoo on him by now. It's You avoided that one. a good idea for the future, sir. Yeah, well, I don't have one either, so we're on the same boat. Anybody else is a regular user of the library? Fatalo fatu nei tau fo, ia tau tala foi mal falo alo, o a o Aitofi Lomu, ia ono a usa whaia onga, ia e tele fo ia ona whaonga ina tato whaitusi. Paulawan mea mana ia leo iei nei, o te leilo ai e se tato collection o tusi whatau tato Pasifika. So talu ala na vea o masui o le tato board o library. O ka se mana nai o tusi matala anga fo i whasolopito le atu Pasifika. E me se lava Samoa, ia matonga fo i whaftaimlo ava noa. Right. Yeah, sauno mai. Dr. Fanene?
director for the Aoelua-Fanene program. We Okay. have our new programs every summer, and we are in collaboration of the Feleti Barstow Library. And they have been providing sources and resources for our library programs throughout the summer. All right, since you're all regular users, I'll ask this question in English so that we can dispense with retranslation. Has any of you found at Feleti Barstow Library a full collection, translated collection of the works of Dr. Kramer from the 1800s? If you know. Dr. Kramer. Have you heard of it? Yeah, Salome? Aftailo the translation de fafsiri yelo fionga o le Samoa o le For English? yeah o te tatonu e lua volume o le tato tusi de, and there is an English version yeah o le tele na faonga fo I telo saidinga I lavra aftailo Yeah, o le pea o te mantua o le collection le Fatusi. Ai ulua tusi wa uma na whaaliliu whaperetania. E silfia of which volumes are translated in English already. E ala no whiringi o le tūlanga lea na o tustu singa ia sa whaia le vaitaimi. E la ititi a tangata tustala o lo lato whaamaumawina le tele o mea na tutupu. O le isi leo vaenga o tala anga ona o tustu singa le fōmai lea. E le o se research a le whaamaumawina o mea na ia vaia ma whaalongo iai. O le tā uolna ia te au. O le lau te iloa ua o umona o vaia le o volumes ia lua will translate. Ai o le fisili le no whai atuai. Po ua o tō mori mawina le translation o isi volumes e lua e tuai atu I lo volumes I ua umona o na whaliliu wha Peretania. A whai le ai. Sale le iwa e lisi vaenga leo ngā le archaeologist a leo o Ellen Susuenga. Ia, sauno. Whaftaimalo o wanoa. O tusi tonu lava peona e saunoa iai. O lo interesi fo ia I tusi ngā Kramer. O le tasi ma le lua wa uman whaperetania. Au te le ito e vaaia la e eisi volumes. Ai e pe uma o le e le I whaalili ua volumes ia. Whaafangta fo lana ma malama iai. Au le mana iai o tala anga lo iai whaapea fo ia whaalanginga o nuu yaso la. Ia, wa te le lava suinga maso nei, whaftai. Ne vaila I tusi e le volume 2 se tangata e suafa I atongiola. O lea lava, yes, nā lau na o iei la u suenga, o na o lo fia mamalama le tala anga le sa whai ele ASCST e winga ia tae maa matila whai ngā. Yeah, I'm sorry, I didn't mean to react to that one. Yeah, o le lei, ua o taltonu ua o tau e tofu uma ma le anga waa whitaui ma le tofinga ua au mai e le whionga le Govan City. Ia e whai ei au tau matau tino nei Fono whafoe. Ia se I vanga nao, ia se sili lau whionga le teitai komiti, ai whai ele o lea whai atu le mau. Ia a wha ai whaangafua ia mo le mau. Leo o tau whafonga I tali. Tali le lei ma tali o I lātou o lo whao ngā ina le faltusi o lo lava lo lātou masani I tūlanga ia. A lea foi, o ofisiri ena whai atu tusi a Dr. Kramer te lei tel tonu I esi wo o ia sana suenga ia a leo moni mawina. Dei o lo o ia ia tō tino lo wo o ia ia lātou foi mata ma suenga I tūlanga ia ai whaangafua ia moni mau. Ia ai tu mai whai unga le maota e tu sole tō whinga le whionga ririko vana mo nei
tino tāua o le malo. O lea o loo si mai a lima e lea whainga le whaaluoinga o le mau. Nau pionga olo. After lau whionga mo lau no. Le kasi ala ofisili koi. Pe whaafenga better survey or go areas very far from the library. Is there a say plan for lele I pela manua? How is the Barstow Library for lele to better serve ya manua ma? So fai me lava lau fisili lau fiong fa How can the mamon. library serve areas far from the library? O yo le servicing mo le community Right. at large. Ile teimi nei ua lewa sauni le bookmobile ale vaenga o le library Faitusi lo ia le bookmobile le mafai ona alu I Tuialu'ulu'u alu foi Tuialu'ulu'u e mafai ona survey tato tangata anu Amerika Samoa. O manua ile teimi nei ele ia le service ale library manua. Sa iai I le tolu tausanga o mawai I au tue ave ese ia le service a le library manua o na o le uti o le paketi ia o le lava I fo'i o le faa tino ino ngā luenga I o le alai lea o na le iai ia le tato library manua wa sai ofu I le EOP4. Pastai. Okay. Koe kasi ala usili. O le ale most critical challenge le face le library gaming. The most critical challenge I le temi nei o le maulano o le paketi o tuina mai e whaangaio iai al pokalama. I le temi nei na o le whaase lau mo tupu afe o lo whapea o na wha tuina mai e whaangaio iai ia le pokalama. Mai le to se fulu o le au whainga ruenga ia matele o services o lo mwhapea o na mana o mia. Pei ona tāua tufu ia 5% lea sa whapea ona pasia mo le alcohol e tau ona alu tutonu o le vaenga o le library o te le iloa pe alu le 5% lea tutonu o le subsidies ia pe ese lava le 5% lea o le alcohol a wai el fatino ino ngā luenga o le library pe la vaenga la nā lo matu ngā lue ai ia mal vaenga o le treasury a vaenga a me se vaenga le budget. Okay. Pastai chairman. Pastai itu. Tai la mo la mo. O pionga burstene. Eso es subsidi. Ja. E subsidi o pionga mo tia. Akulo hon mau kala tung la fiel pres kengema. Ko fionga sentoa mai ku malo mo tele pa school ko kasi suile le saua Lua. Ko lua. nan me le saua ulan me le o mai ang kaya o mai ele o ko meki pa lo kanga o ko e pa lo kanga kai ele o komiki tau ngi whara ngolango ko ruanga o komiki nanga o kowot pot ka awang ko fia ko vanga kowot ko vanga ko fia awang pot o ko vanga e fia awai o ko kingor pot O tai tonu tali atu lava au ia au le ai na whiwhiria mai lava le sunga le whiunga ko vana ia lo ni tangata. o whiwhiringa mai at ko vanga ia o koua Ia. o rā mong ia lan ko ngarunga le lafai wa o ko le pot o ala ko mkapa yo ko ngwa ia le afai e yen kanga kai la loi for pupulianga O le mātou ngā luenga lea pe a whai e pasia ia I mātou nei pe ona tāua tonu Faitulafono o le vaenga o le board pau lava le mātou ngā luenga o le creatinga lea o policies ia ma vaenga wale whaangai o inga ma whaalu luma o tātou ngā luenga wha library le temi nei pe la mātou ngā luenga nā lo whapea na mātou ngā lue ai e kaunga kasi se a wiwi
ko ke fausia ka ko i kasi so ko pinga ngalo se mea ele le fa kuanga ku alalo ai o le ko fu ka ngata malanga i lunga ka mai pa la langi nga o ngai ma ku i fo le si mo lunga lo fa i longa le si a ka ua nga lu fa kasi ka ua i o fa pusi o le si le mea ku ia ku fa ngawa ala ku ue a o fa i kau mo ai si le songa le ko ngalu ka ua ke o nge ko mga kumamar ko wala bu kawai o kompuska wan fai foi o kompuska es kompuspaya ko votus ko ke fai nga bakula fai nga le kue e ku ko o fatus o le ki a ko arma po alama kusia ka ko ki fai ka ua lalangi kusia lalang ai yad kus pa ia ko mo fatus fakuma fakuko wanga bukula mu wa fionga le ko fa makala mai ai upo la fionga le ko kulanga ka fio ai ya kam ya lo fa le ko fa mangwer ko komi Awangi ko PSSA ia fasko a wi bekas awangi fa lunga dei si be ka mai mo dei si fa longa mo le fa kuanga nga fa ko e ka kau nga ye sia la fu kasi ko ke nga lu fa kasi ia o ma ko fa ka sama fi ko sanga ia da ke di su te ka fi ko sanga ia ko fi ai o ko vanga ponda ai fa mungia le kua ia lo fa le kua ia lingo ko fonga ma uku inga lo ko so ko mai le langi le kua ia awar ko mang aw ko ke ma ko mang mar ndo ko bala de ngaka le fai ko inga ku sia ai ko mai ki mai fi aku ia ke ri vo isi so angi la ku ia da ku mu e fi mo wa push e masang o kala ko i ka via mo se so angi ka i ka mea fai fa ia pa ka ya ku nga o ko alo le ku o ko kam fa nga o le ku ku la mu ngai o ko mo lu mang ya ji so ko so mai sa i Asia pem so mai sai da fanya sa mo sifo ka ko wakas sa mo sifo kukuila e kasia ka ko ese je ko so mai Asia a fer ka malaikai malanga aba so mai Asia pem so mai Washington. Thank you for the opportunity. I was born in Washington State. Oh, thank you. Yeah. Pamangyanga nga mo ko ni kaya paluengan mau lo fiong al kai komiki pasi iya de ka ko mun mau ai subscribe mi pat ka ko filinga ko wala de filia ka ko le abanga de ko wala yong e ko fi fa luenga le fasili lenga sili mai sen ko mai le kumalo o fo le fionga ia olo o le aku o le lu chau le mo le komiti fa foi le falkusi fai se awala e pe fa fenga ma maua vanoa e fa nga mai ai e a onga manua falkusi o Amerika Samoa o lo fa lo le wa ye mau fa luinga ya o le fa unga foi le nga ku mai o le a se fili le mo ko mo lunga sen koa ya mo le fa mo o le nge yaso ai fa ka ya ku mo kali fo i wo ko sa ngo mai ai ya o fa longo fa fonga le malu fo o le moka ya o le a ku aku i lo
Ya. Ai. Kula i mai e. Whakalofa i koe inga, ya. Ko ku mudia nei i whaf, mai whaaralo whafkai. Ia mole atu le anganga o whaftai i lau whionga taitai komiti a mese le pa ia ma le malu o tātou mauta maurunga nei. Ia mole awanua fo i whapeona tuina mai a te mātou. Ia whapeona whamauni atu le atua fo i atu le ola man malusi. A wale tau tua ina o tātou tunu tonu e kālesia. Ia mese tonu o tō ainga mole atu le anganga o le whaftai. Whaftai fo i mole mātou awanua. Ia la mātou atu whatalofa mtātou ta apia i loa i le nei aso whaftai.